Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy, Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 18. Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 19. Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Perkiat Parish, Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20. Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikit and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapandanian. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! Maligayang Bati, DWJE, Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, may indak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number 1 pop music station in Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito, Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning. Masantos ang madig morning ng ulad balang sinansakay wadjala sa programa. Programa ning gagala para da saray tagabaloy na binmalay. Programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Kadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal, kalupan tabayo sa iyong programa. Siyempre, taray amigo yo, kapaborito yo, amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Tana sa partner ko, good morning. Good morning, partner RJ. Sana listeners na sa programa tan PM, Binmalay, Masantos, tan maabi ka po sa radskar namin. So, kumusta lada Binmalay, partner? Karo man at nang silibra na kumasan laso siya hagutomot na hepe, di tanad sa Binmalay, partner. Na partner RJ, manakap ka, wala gawa yung mga report, so happy tayo, dagawan to, the 100 days to, at Binmalitan, ilog na mo lara may woman's month. Oo. Lara, balita paano, sinimpanta ramay
na pag aramay tumbukan at saray loy ira ya para saray kababaihan ya wajara so aray barangay council officials ya balay bit sa balyo aray wala mo residente tan wala aray bisita sa ya barangay council ng sigmat iran eskwelahan partner Ajay. Yon, ta importante ta diniskas usara ta nayarin na gawoon da sayay kyan ayay programa o dinuinlunsan uplan kamalayan. Ta importante na ibalapya partner yung magkaroon ng information dissemination patungkol sa kung paano makaiwas sa mga disgrasya o kaya sa mga masasamang tao, yung mga nambibiktima partner. Partner RJ tapiano nantan ira so importansya na sa rayan itan dapat kumunod sa may waman ira ya umbabante si kailangan tayo sa aplikasyon kuya ira ya tama-yamay na nangagawa tayo mangbalat kulang tila ba tayo aplikasyon tan dapat antaday rules na balang sakoy estudyante araya senior aray wala din empleyado aray amin sektoran na gobyerno antaray loy nanturay loy na parang saray kababahian partner Ajay. Importante tan tano antam suloy agka makasumlanged loy ang kapoy problema di ba pero nasumlang mo loy di ba no one is above the law di ba kanyan nayarin walay arapon mo na asunto ya di tanod binmali ni mo partner yun at talaga nunang kasalanan ka ang kapoy kamag-anak walang kumpari dyan di ba? On partner Ardit, siyempre inispadadara may kanipagan, aray rights sa sari kababahian, aray wala sawa, aray wala boyfriend, aray kina alaramay ng tura maso dapat pero importante dya may respeto at sakit na sakit nagawan tiraya nutuntunin tayo lay at sa may panrespeto at sa aray lay dapat natumbukan tayo partner RJ tan dapat i-apply tayo partner RJ gananta tayo ng turaman so kanipagan niya may pandusa at natatakot din gawan no natausan tiraya partner RJ. Isa na kin mo may uplan kamalayan to atay babagam nepeg ang tatay karapatan tayo nepeg ang tatimot so untumbok dasaray ipapatunton niya lang di ba partner? Nandun partner RJ ang gano'n sa kikay sa kika man nagserbit baloy at wala limitasyon mo yan dapat antam aray rights na aray totoo kaya dapat may kamalayan dapat ay importante dapat antam ira may tugay ko mo antam ira may limitasyon na dapat yagawon mo tanang tawra antom ira may obligasyon mo dapat yagawon mo piyan makapalserbi kay maong at saray unbalay partner RJ. Nasamay kyan na impan na salita ng First Lady Madam Ana Maria Merera onto at na ibagato di man may kaimportantyan met na panangiter na panangampupo lalo dasaray ugugaw tanunat ni kagawa kay kamungan sikara bitdatan umbalag ira umbalusmut ira manggawaray kamungan kwanto partner wala may piling program met manaya dita na partner binmalay nagon tutunda so First Lady tayo binmalay yang ganton mula ng ganton wartal kalamor yung liber-liber yung tutulong yung mampipiding at sara ugugaw binmalay antam no maminsan mangkalaw labat sa mayor tayo sa biglay bagat dalabaya wadya sa mayora mampipili ng skilan miya agtuantan maminsan ng mayor warta manaya katuan ng mo susamay balag yung suporta na nanaro tayo First Lady Madam Ana Merera at saray unbaloy at pitulungan to pampalikatan pampanay para serbisyo at bali na binmalay agam balot sa nunutan tiri malalapod sarili to ya bulsa so pagpipiding to agang balot mangalad bulsa munisipyo kundi sarilin kwarta na Sara Merera di Mayor so sa te usa randa ya pampipiding tan pangiter na deset ayuda at saray estudyante di eskwelahan talaga mamira na papasa na lalod sa PWD partner di labag ipanta at sa kababali ang titakabimalay atan at sarilin pundo ng Madam Ana Merera First Lady at kwartadan mismo alam malalapod balay partner RJ. At dyan sa pangkananawa partner
iparengol ta may speech ton to tanabantayan damat sa Facebook tayo, YouTube, may impansalita to karuman ta sa kimot yaya ang iter na may inspirational message dahil sa magawon 100 days ay may in office na Police Lieutenant Colonel Lister panar iplita magano anto Sige, partner. Okay, wadjaya ya impan na salita na Madam Ana Merera sa First Lady the Balay na Binmalay. Go ahead, Nixon. So the Bible reminds us in Proverbs 26, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. This verse reminds us that guiding and teaching our youth at a very early age is very important. The reason why, maybe you ask me, why do I go to this elementary school? The elementary school is the very core of these children. If you teach them, because they're very receptive. I notice when I go to the elementary schools, they're just doing like this and all, and they can just easily listen to you. And they're not just like a sponge, they will accept any teaching that you will give. So when we dance the songs, the church song about Jesus, they are very receptive. And did you know that even if I go to the barangays, just across the roads, I meet them, maybe 2 or 3 or 4 or 5 are gathered. Masayaw kayo eh. They will just sing the song and they have it in their heart. Because as a young child, sabi nga na, a sick teenager makes a sick adult. Kaya po sa atin, mahalaga po, bigyan natin ng saysay ang kapaglan ng malaya ako. Kasi nagbibigay buhay po sa future generation natin na kung saan ang pangalan mo, wala na ako sa mundo, malilimutan din. Pero yung ginawa natin sa isang bata, pag naging successful, architect siya, engineer, maalala niya ng bata, ako yung nagpapain sa akin, ang anak ko eh. Nagpapain sa akin, and then, gagawin din po niya, dahil in his, kung baga yung abundance, pag-sumikat na rin po siya, magkaroon na siya ng pera, from the very child that he was in the barrio of Tubo, halimbawa, that's where we started our feeding program. He is now an architect, maybe meron na siyang resources, maalala na, he will do the same to others. So, ang ginagawa po, it's not for me, it's not for accolade, it's not for personal things, it's not even for election. It is creating a ripple effect so that the community will be a better society after long we're done. Magandang umaga po. Partner, umbaga subagok, nakaka-inspire talaga anto may Sinakap to man, partner RJ, ang gano ang kapunira da politika, ang gano kapunira yaman bubumba na butang unlilibod latan si Madam Ana. manaya Tanso bisyo to, at pakatulong to, pakapanserbisyo to, at saray, kapara tuntutuo. Antam, si Madam Ana, ang gano uman niya, si Mayor, ang apalaran sa may day taon niya, min laban min na may piaram na termino, at kwartan nisan siya yung liber. manaya Ilablag nata, no? Katong say, labati baga, nung tumay gagawin, na sana maratag ka na nang daraw, ugaw ka ito'y baba ka na-inay. Correct ka dyan. Senior citizen man. Partner RJ, at sa aray nung nilibura, kasi kung ko, sige tayo may ilaw tan haligi ng tahanan. Dapat may panangnang tayo, amaga na lingwaran, na ugugaw, gagun tayo, aliganda. Yes. So, si karamot limang pamilya. Gano'n sayan, ararayat, igapu tayo, at sari anak tayo. Paano tayo kasi mang salita untan no sa pamilya tayo at aliwan untan niya kakap. Sa kapag RJ katumakapan salita lapod, antay was, apasumpal ko rin anak ko namin katon antak so irap na mampaaral talapod, abalwak mo, yapigay taon, 20 years. Katon antak so irap na rebibi. Antak ng tura may kailangan, ya dapat respeto sa rebibi ta, sikaran amin. Sumani irap kadabong. Yes. Lalo si asawa ni Mutat, manunot, yang apibisyo to, sinutong tunay-nay, no ang tuma intermo, no paano to i-budget, partner, di tasubok ko mo, sumang-budget, ng siya klas, so, single parent, anong nang ko irap at
Oh. At sweeter tayo na laki at sari kasawan. Katong Yes. siya, higdang ko importansya, so sari bibi, tantam, aliwan amin mo tabi, may kinuntam balad. Musil sari atang si babak nung niliburan. Sikat tayo haligi, panang ng timay, pangkambong online, nanaral tinasaman. Ipalil tayo piano, araw gugaw umpayil sa panahon tayo, Yes. imangkyo tayo, manaso tayo oras, maluto tayo, malinis tayo. Parang nang da, nang tumay kulit tayo, at saray, pamilya tayo. Talanti kanya ni ang bubugas subagok ni palapag ng Madam Ana no na siyempre dada naman tayo dito sa mundong ibabaw, darating ang araw mawawala tayo pero may intilak tayo iaral. Importante, Mas importante. Kasi kung ko lang di panarje, no bilang, tamabilay tinil sayan agaw, wala ni panaunin na Diyos ipanangnintiman. Kasi Diyos marunong Oo. Medyo pultot. Tawag ka lamot, partner. Parehas ta. Anli. Okay. Marakot. So, idadalat-dat na partner ko. Tana basimutla da sa may indalat-dat na First Lady na bali na binmalay ang pupuunti rayo gugaw. Itanong tayo da saray kaisipan da susamay maong ya kagagawa. Panang pupo yan na si karay imasin sumutod bilay et umbalusira gawon damuta na da kaparada kanyan na sikatutan sugabay ton itilak ya aral, di ba partner? dapat may tilak tayo may agda na lingwanan niya hanggang ibalag da kanurutan da yan saman uni gagawaan na sa kaya unya siya si Madam katutairam natin partner RJ tanubil-bilang na siyempre, di mayroon tigagunda, ana pun natutunatan tangaton, ag muna lingwanan, sugagon Madam Ana, yang gano'ng ka politika, ag tunutan ti politika, nag-iin si Mansilbi. Anapon na sa rugugaw Manaya, malay partner Ajay. Dakwan, asalita to mo. Sa birat, kapunganda, may asawanan mayor, kunda, ay mamlilibur-libur manaya. So, ang iter na sakya monumento to, yagan na lingwanan, na saray umbalay, lalo sa sidante, at bayan na binmalay, si Madam Ana. Noon tayong bagat tumot, aliwan ng gano, aliwan panaon man na politika, ang ko et tuloy-tuloy ta niya gagawon ta, aman lante, gabay to'y may tilak na maong ehemplo, at saray kalanguran, partner. On partner RJ, kato silang kung paano anapon dananitan. Panaon, simple munibaga. So, panaon tayo, ang panatan so anapon da, at pamilya Merera, lalo la kinang mother, kinang first lady tayo, Madam Ana Merera. Isa na Oras no, yung magsasakripisyo ay, Mayor, binmalay, hanggang sa asawa to, magsasakripisyo yung oras, hanggang panaon dat sa tay, aratan so, Mrs. na itir daniman, so panaon niya pansirbi para sa umbalay at bahay na binmalay partner Ajay. Pero antam partner Leon ang bubugas subagok. Antam manaya no manggagawa ka ng tan-iran da kamungan para da saray kabaluyan mo, politika ka man o ande, kayrong ka man o ande, nung may blessing mo anto On. Nung balus mo anto. Nanang mo ang apipinda na hanggat na lamanda, ang problema da san. Diyan panahonin mayor, nung may blessing sasabi. Miss Alaminos, Bacana, Binmalay. Amayami rin blessing na nalatay Binmalay, dan na agkabalag iray, may singa parangal, subinmalay, talapod, sarata, sugagawin dan magdag. Natanda nang may bungatumay, ibabaga restrikto, ibabaga agayla unyak, si Metro, anong nang danata may bungatumay, ibabagat yung gagun to, parat binmalay, along parat sa katutang parat saray, empleyado ba na binmalay. Ta salita to partner karuman, da sa may impansalita tumot na Mayor Pete tanto yain dayo tumot so liderato na Police Lieutenant Colonel Lister anto da sa tay nakagamuran mo na peace and order da saya bali na binmalay tandiman tumata salita tan plimirok mo yan angal partner ya dati kwanto nun sama ni mirong nga kasay income na binmalay abit lato
At 50 million, pero natan 240 million lang mo, partner. So, income. 290 something na. Ay, 19 eh. Oo, di ba? So, si Kongko, ay balag yan gamang. may ibabayad to 26 million. Aha. Unabot na 300 million, partner. Manaya, at nun, si Katoso, apituyawan, nasari ka para na pumapalapag, di man nakabatan. Yatay, ibabagay ni stricto, ipapatuntun to labat suduga, natan mambubungala, partner. Oo, kaso numamisa mo, partner, pat iwas politika tayo, ag ibabagay, ikukumpara tayo, ipapanang ng tilabat, susamay, iyupo to, kasang kamungan niya panservisyo to't bali to, sila bay ng mayor, no, siyempre amin tayo, agmanta sa panahon, at wala intilag to, yung monumento to, iayaso agawad bin malay ng panahon to. Wala ni nantupot, partner. Say kwanto, at niya gagawin nyo ay, walay political will yung mayor, kwanto, kayo kasi natatakot, walay umbarong, kwanto, tantan subat ng mayor, umbarong lara, basta dugay gagawin ko, kwanto? Oo, siya mo, Parles, baba mo, no bilang wala natalapos mit sarate pensioner. Untan ba, pasensyahan, mas maungnin na sirbi ang kuy 200 na to, yung ganong barong sa sampura totoo. Okay ta na. Di ba, may say kundalante, nang mo'y kapakanan na majority, aliwan sa may pikpigara yan maminsan, walay interest dalawa, personal reason, kanyan babarong iran to Pero agdano nang may kabuuan, parang ganon. Kasi ang partner, ang ganong barong iray kanayon mo. Nung nasilbihan muray, arum ya totoo, yan tada, yan dugay gagawin mo, natalusan dari kanayon mo siguro. Mas maong ni natalusan da ka, nung sari arum matuto da ka natalusan. Mas maong ito mo ni pabor, nung legal amin sugagawin mo, ang gapi problema, tamatag sugagawin mo sa Diyos kay pamanaynetan, partner Jay. Kanya na may inihimplo ng mayor, singa say panagpagawa na abong kanto, kulang ka na saray papili, sanggap po electrical permit mo, di angga po, di ba? Paano to no, aga inspection ta na apulan na, iso pa per day, kwanto? Diba? Aliwan pa nag-strict kuya, para sa kapakanan na rin nila, kailangan magbayad sila, kwanto mo? Siya sayay, diyan pa nagwami na papeles, sino tagtulabaya, nasangkot nila sa empleyado, at sarong pipirma. Tagtulabaya wala IOM sa panunutan daraya. Simplado walay disallowance na. Pero anong nang ko, partner RJ, sayang gagawin mayor, amay-amay lang natin, so amay biliblat kini mayor. Yaramay kasi ko tumanaya, walay maong ya pambungan to, at bahay na binmalay. Kanyan manaya, mabubot sa memo, no? Walay memo, natatakot ka lang to, pero panangibangat. Oo, namuntay siya, may babati ano man kayo. Ay, apigir mutan, tampaw na yung sa katon. Siya amin, agak kung gagalaw, no, ang gapumay direktiba ng mayor, at siya kaya sugawon mo, amin, ikukunok, antis kon, manggawi desisyon ko, partner RJ. Yes, atan so karakapantutan ya. Pero saya kuang kumo, singa, antam may aga nakikasawan, sununot to, tamin la. At talagang may atindihan to, may nununuton to para di ba, aray liwan say panangikumpara, di ba? No, chief executive ka, hanggang malabat. So, di ba, nunuton mo, mampirma, di ang babangit. Pero, amen. At talagang ikakarga to duga, partner. Nandang ko si partner. Siya, I am the living Witness. Kalapod, hanggat labi, wamang kami, alaga namin si Mayor, waman niya, manggagawa niya ng tuming kanunutan ng pangamungan, tapiano, aray papiri, marakap, sumpal-sumpalan daw, waman. Hanggang kami, larong sabi may alasud-sud, grabe, untan, si pinaka-minimum may panaraji alas 7. Kanyan na, di bang ko alika siya talagang walay political will to ng mayor. Di balilan na, no, panahon na eleksyon tan, kwanto, no, nalo ka, mansirvi ka, kwanto? Tapos sila ba nun mayor, nang tumay inter na pare tututsi kaya pansirbim, dapat gampanan mo no bilang. Tadjat in pansirbim kwanto walay balawon da, walat sikaratan talapod, sa ginawak labat pangkamungan, tadya ligwas, yasenso, nanumunatan, sa bayan na binmalay, nang muti mismong plaza tayo natan, maliliwawang baong tagali karakgala, tagtulabay, yang bilungat, subali na binmali panaraji. Sakita niya salita damit tanantam no walay bilungat. Ina nagagawara tay kaugasan ha, di ba jad bilungat?
Naliwawa, nabaya, iraratan. At maliliwawa kunod ta na, at plaza yo, partner. Dahil bagat na laraming solar, yung palibot ng kadiba triangle, san, agay malay dagap tantam sa simbante mo, impasiluan damot. So mismo, simbante, agay liliwawa, na binmalay, partner Jay, at balay. Tantam sa mismong balay, katutay lupa na munisipyo, katutay lupa na balay. Nang libur ka na mabalay, lakad natan palyas, lakad natan na balagan, parayaw, amin, maliliwawa. Si Carla mismo ibabagaya, ang gantinggal na balang mo na almum ni Partner Gilata. Talaga mo ta, kanya na sa kwanda, diyadabyek, yagagunan mayor, agana iwasan mo, wala ratay basher, paano to yan naarapon mat balotay, partner Arate basher si Kwando, ulyam mura labat imang basher, kasi tula, sumandyan sa sikatayo. Palibur mura nang nanganda no tiga ibabaga tuaw dinande katantam arate basir aratam may walay personal interest na kasi dapat ulan ng lara sigaw labat ko ng mayor no tuwi pagawon tayo pangkamungan na balay ituloy tayo pa sa pangkamungan na balay. So focus lang partner, parang ganoon. Sa kami focus kami lang partner. Nung tumay kanupugan, dapat para sa alibong balay, dapat katigawan mo, katuti kailangan noong balay, partner Rajay. Kanya nakukulanda kadtan, alikas ko. Partner nakukulanda kadtan. Siyempre, ano nang daw, may prinsipyo tayo, walang mayor manayara may anapunta. Yara may dapat may depensa balay. Kung anong nang ko di makinig mayor, so sa may gagawin to ya, man iramay anapin, ya para maong ya panadmisasyon na balay tayo, partner. Ko may baga to. Nung barong mira. Basta dugay gagawin ko. Araratan so panagsalita nun mayor, di ba? Para siyempre, nanang dala lamang, may ginawa to pangkamungan naging kamo. Walalay, walalay, ebidensya tayo. Gagawin to nata na palistikto to. Walay bunga to. Nanang mo tayo, from 50 million, naging 290 plus million. Biglak mo, na nasalita to karoon. Ang gapure, ang kabalagya, commercial tidya, ang gapoy Jollibee ti, gagawin talaban, ang gapoy Magno tayo, ang gapurat ang kabalag kundi, saksakini mul tayo, may balo-balon multi niya, may antuman, smart. Tama. Aman laban, lalang mo, pukok labat, nanto ka man dito na yan natin, sublay tulingan, sari pukok, kaya ganang bibis, kaya ano, tagilamot. So, almo na balay, na binmalay. Yeah, in return, at serbisyo, ipawilmat. Di ba? Ipapawil, tumanan, ang kapot, nananandamot, ami, sitasyon at balay. No ano itong problema, no nangyari sa labi, unultun to, no anto, so resolusyon to man, tas ipapatuloy siya, ang gapoy problema, yung gapoy solusyon to, partner RJ. Medyo... Ay muna, bago sarili, sana all, ang gapoy masaol. Okay ito na. Pero singabitin niya na inayay oras na. Kumun na aruman. Katungtungan tayo, Mayor, para kapusin batan tandwa. Abitin lamot. Katungtungan ta. Okay, mampatahan na kala partner. Okay, kalugaran min Binmalay, tanarom irang pasin nung dadagal, wadyak sa programa, ya PM, Binmalay, di na rin so tariwang balita, aray na to, nagagawa Binmalay, tan, nato ka man ira, so labayo ni, yan, mas waraknat, ginagawad Binmalay, libre kayo yung man-text, man-suggestion ng turaman, so labayo, wala nananayo ya, aliwanag kagagawa, ibang ilabag dyan, panong sabing tampol kinin okay. Timing, partner. Apultot lamat. May 10 minutes mo. Okay. Si partner Leon Ilorde Castro Jr. Mabalbalikas. Balitaktakan na tatang tanagagik. Kada sa rin nagagawad ta na bali na binmalay. Kada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Kalot pa Kantaba Yubalot, amigo RJ Beremenes at your service. Always masantos ang mabig oras at balang sinansakoy. Eksakto. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinion